fil-wrestling hemm ħafna oġieħ. Qatt ma prattikajt, Le, jiena prattikajt wara reklam again li ma ħareġ fortunatament. Jaf joħroġ. Fil-fatt mhux se ngħid x'għamilt in case joħroġ ma nafx. Imma kelli esperjenza fil-wrestling ħafifa. Però kienet fuq ġifiri twaqet minn daw il-ħoxnin li kienet vera kontrollata l-bniedem li kienet qed jagħmel il-wrestling fuq huwa l-ikbar professjonist li Malta qatt kellna qabli. Allura speċta u għamilnija vera bil-mod 7 darbit, però jiena ġieli mort nara wrestling matches li jkunu ġifiri hemm ħafna dramatization, ħafna theatrics fiha. U li jkunu, ma nafx ikunux koreografati jew le, però jkunu miftemin. Kunu koreograf żgur. Imma xorta tkun taf taqak, taf tieħu daqqa. Short hemm element ta' violenza, ġifieri kont qed nara pereżempju jagħmlu dil ħaġa dropkick, taf x'inhi dropkick. Iva, żgur. Int kont fan ta' wrestling. Iva. Please, bilna fuq xi ħaġa, nista' nerġa' nibda nagħmek. U kont insegwih niftakar fl-80s Malta fuq televiżjoni kienu juru professional wrestling. Ta' min kont fan, forsi tinbet il-gwerra. Kienem wieħed kien masked, qed nipprova niftakar x'kien jismu ftakar. Mela kien hemm Eddie Guerrero. Masked wrestlers, masked wrestlers. Jew dak il-ħafif, kien ħafif ħafna. Kien ħafif ħafna. Very skillful, ġifieri. Beauty watching him work. Biex nsemmilek il-favoritu mbagħad ta' kull żmien u għandha naqax taqsam ukoll ma' subkultura tagħna. Huwa l-Undertaker. L-Undertaker. Ġifieri. X'inhi il-fascinazzjoni ma li għandkom bil-mewt blokkult u blokkult pjuttost oskura qed ngħid sew jew qed nippropaga gidban.